Evo sada prolazimo Obilićevim vencem. Jer nam je ovaj centar tako daleko da moramo da koristimo saobraćaj koji prolazi centrom grada. I radni narod sedi po kafićima, lagano konzumira skupu hranu i uglavnom gleda u svoje telefone, kao što ćete i vi gledati ovaj snimak. Inače, vozimo se malim vrapcem. To je jedna zamisao da kroz grad voze ljude koji bi malo da odmore i da pogledaju šta to ima novog u centru Beograda. Muzika koja se čuje potiče od bine gde se odvija manifestacija Dani porodice. Kao što zaključujemo, ovde ima i rupa, ali to čini ovu vožnju još zanimljivijom. Tell me again, how does it feel to be broken? That's just don't ask me. Answer the question. How does it feel to be broken? Sasvim običan dan. Da vas ne buni, većina ovih ljudi su stranci. Mada po facama nema bitne razlike. Wow!
Girişte diyor, hemen karşıda diyor. Evo, tu imamo i goste, ljude koji dolaze sa ekskurzije. Interpretando a Goya. Eto, tumačiti Goju. Koga interesuje, može da vidi. Delejska česma, poneko i pije vodu. Evo, to je i Akademija nauka. Lepa zgrada i samo je lepa, inače u njoj pitanje je šta rade oni unutra. Što bi rekao jedan naš istoričar, uma kači keksa u čaj. Eto, kao što vidimo, pitamo se zašto se ne divimo ovako lepom gradu, kada je tako idilično. Evo, tu ima i slavnih ličnosti sa ulice, koje poznaju samo meštani. Napuštamo Knez Mihajlovu i završavamo put.